mu blagodarime na Boga što je vaka golem odzivot na svite vas prisutni na ovoj trojen praznik za nas od Makedonskata pravoslavna crkva. Svetite ženi mironosici koji se spomenuvat vo Sveto pismo, se nekolku od koji iminjata se znat, kako što je Marija Magdalina, ona što otišla vo Rim i na caro Tiberiji mu dala jajce velikdensko so pozdravot Hristos voskrese i na toj način go propovedala duri na samio car Klaudij ovoj golemi spasonosen praznik od nad praznicite Hristovoto voskresenije. Potom se vratila vo Efes i tamo da mu pomogne na sveti Jovan Bogoslov i go propovedala sveto evangelije. Isto taka i drugi te ženi mironosici i ti je go propovedale sveto evangelije. Zamislite kolku bila posilna i verata i ljubovta, no i nemajući nikakov strah ovije nežni suštestva, ženite mironosici posilni ispadnale i osvedite apostoli za koji već je rekao Gospod Isus Hristos, će go udram pastiroti, ovci da će se razbegat od strah poradi judejite koji se zakanuvale, braća i sestri, se razbegale svedite apostoli ostali jedinstveniot, što go ljubel Gospod Isus Hristos, apostolot Jovan, zajedno so majkata Božja i ženite mironosici bile pod krstot Hristov, koga Gospod od krstot ja predal na čuvanje majkata Božja na sveti Jovan, a na sveti Jovan mu rekao, evo ti majka, na majkata je rekao, evo ti sin, što znači od togaš majkata Božja. Ne samo na sveti Jovan, tuko i na site nas, ni stanuva majka, za site vremenja, braća i sestri, zaštitnica pred Hrista naši od Bog i Spasitelj. Ženite mironosici, među koji pokraj Marija Magdalina se poznati ušte i Marija Jakoveva, potoa isto taka Marijamna, sestrata na apostolov Filip, što gi pridružuvala nego i sveti od apostol Vartolomej. Poznata je isto taka braća i sestri i svetata Junija, žena mironosica koja bila rodnina na sveti apostol Pavli gi pridružuvala nego i Andronik. Isto taka se poznati Susana, poznati se i drugi ženi mironosici, no pokraj ženite mironosici našta sveta pravoslavna crkva prepoznava i golem broj drugih sveti ženi koji se zaslužni za našta sveta pravoslavna vera i crkva, zašto ti je primer videle od ženite mironosici koji ne se uplašile ni od starešinite evrejski, ni tu od književnicite, ne se isplašile od site zakani i noć ta rano nautro trgnale spore se do to pismo kako što je napišano da go pomaža telo to na Hrista naši od Bog i Spasitelj i među sebe si razgovarale koji će go trgne kamenot od grobnata vrata, zašto ti je bile nežnjen pol i nemale možnost da go trna toj kamen. A vo među vreme koga stignale tamu, vidjele neka kameno te trgnat, tamo ima dva angela koji im velat, ne barajte go živiot među mrtvite, to je voskresna, odete kažete im na negovite učenici, deka će im se javam vo Galileja, a pred tije koga počne da se vraćat i da im kažat na učenici, te gi sretnal Hristos so svoje to voskresnato telo i im rekao, ne bojte se, i blagoslovil i taka, braća i sestri, imame prekrasen primer ovije ženi mironosici. A podocna imame prekrasni primer i na drugi sveti ženi što gi sledele njih. Kako što je sveta Irina, koja bila mačenička zaverata naša sveta pravoslavna, tam vo grad od Megedan,
80.000 ljudi privela vo crkvata naša sveta pravoslavna, vo verata pravoslavna, a vo grad vo Trakija, Mesemvrija, 100.000 celi od grad i carod, site gi privela vo verata naša sveta pravoslavna. Sveta Elena, majkata nam, sveti Konstantin, braća i sestri, poznato nije deka zapadna Evropa taja prosvetila i vovela vo verata vo golema mera. Sveta Olga, Rusinkata, carica, ruski od narod go prosvetila. Sveta Nina, ona sveta monahinja koja Gruzija ja prosvetila, isto taka se poznati i delata na svetite ženi majkite, na sveti Jovan Zlatous Antusa, na sveti Grigorij Nina ili Nona, potoa isto taka i Emilija na sveti Vasilij Veliki. Ovi je sveti ženi, kako što znajeme od žitijata na svetite, vosvojite semejstva, uspejale da vospitat i da proizvedat mnogu svetitelji, kako što se nekoliko od semejstva to na sveti Vasilij Veliki, braća i sestri, i od semejstva to na sveti Grigorij Bogoslov. Pa taka, braća i sestri, imame i ponatamu sveti ženivo našta sveta crkva, kako što se sveta ta Varvara, sveta Tekla, prva ta mačenica za verata i bezbroj drugi, a od naših rod posebno se istaknuvat svetiteljki koji za verata naša sveta postradale, bilo to od mačenicite ili pa kako što veli sveti apostol Pavle, gi raspnuvale svojite tela so strastite i pohotite svoji, kako prepodonata majka naša Paraskeva Petka, kako što potoa vo turski od period na vladenjeto ili otomanski od period na vladenjeto na naša ta zemlja je poznata isto taka sveta Zlata Meglenska i drugi sveti ženi, a vo vreme to na komunistički od period možam slobodno da kažem deka togaš nogumina velea crkva ta naša ne je maška, ženska je, zašto ženite vo komunistički od period vo Makedonija, ja održa verata naša sveta pravoslavna, koga će se broja na broj kolku ženi, a kolku maži ima vo crkvata, verujem deka bilo na 110, može bi i pomalku od 10 maži imalo vo crkvata. I sega je taka, ne tolku, i sega imame poveće ženi i poveće monahinji, otkolku što imame dedeska braća i sestri vo crkvata maži. Ženite se onije što neguvat ljubov kon Boga, kon Hrista naši od Boga i spasitelji. Zamislite koga se razbegale svite apostoli, ovi je prekrasni duši koji od ljubov kopnele kon Hrista naši od spasitelj, ne ga ostavili ni na krstot, ne ga ostavili koga ni Josif i Nikodim go simnale od krstot i go položile vo grob i otiše da go pomažat njegovo to telo. Prvi te tije, počnuvajći od majkata Božja presveta Bogorodica, svoje se to predanije, pa sveta Marija Magdalina i drugi te go vidjeli Hrista pred apostolite. I taka, braće i sestri, zato a deneska koga zboruvame za našite pravoslavni Makedonki i drugi te na našta sveta crkva treba primjerot, obrazec da go gledat, vo ženite mironosici, kako što mnogo drugi ženi to go napravile. Nekoji će rečat, pa živeme vo grevovi, točno je, ne opasnost avo toa što živeme i što sme počnale da živeme nečesen život. Opasnost je ako ne se pokajeme, ako ne pobarame proška za grevovite, ako ne se ispovedame, ako ne napravime dobri dela sprotivni na grevovite. I zašto mnogumina i razbojnici stanale svetitelji i ženi bludnički stanale svetiteljki, primjerni je sveta Marija Egipetska,
ona razvratnička u vremeto donesinata 17-18 godina, obrazesna pokajanije to, ne samo na ženite, tuku i namažite, braće i sestri. To je ona što treba dnešnata pravoslavna žena, Makedonka i drugite, to da go prava, tako sakame da održime naša sveta pravoslavna vera i crkva. I osobeno, kako se veli, ženata preku rađanje će spasi dušata svoja. A ako nekoja nema deca, a vospita deca i bide blagočestiva se veli zaneja, blagoslovena je i od onije što rodile deca, a ne gi vospitale vo verata naša sveta pravoslavna. To je ona za koje treba nije posebno da se potrudime, braće i sestri. Deneska, kako što kažavme, deka je jubilejna naša sveta crkva koja odpočnula votekot na celiot ovoj period. I jas ne bi sakal mnogo o toga da govoram. Naša ta prespansko-pelagonijska eparhija imala sekogaš mnogo doblesni i arhijereji, pa duri onije što ne bile od naši od rod, od njih ima već trojica svetitelji, od naša ta eparhija i to novo svetitelji kako sveti Jovan Šangajski i San Francuski, onaj mačenikot, isto taka koji došao nekade 39. da 40. godine od Minati, od Veki Nikolaj. Site tije luđe, deneska crkvata na nekoj način i gi ispočituvala zašto pokraj site svojih greški, pokraj site svojih grevovi, što gi imale konečno verata naša sveta pravoslavna, ja potvrdile so svoj život, jedan dobar del od njih i pokažale deka se sveti luđe i ne pokažale primer kako treba da živeme. A so nekoliko zbora samo će kažem kako beše vremeto na našata crkva do vozobnuvanje to na autokefalnosta imeno, do vozobnuvanje to na autokefalnosta 1967. godina, evo celata naša sveta crkva, ako možeme da zememe nekoj parametar za to, a kako duhovno sme se dvižele, izgradeni se neko skupnovo celata mrpaca okolo 120 na crkvi. A od togaš navamu, samo ovo naša ta eparhija se izgradeni od 67. pa do 1981. godina, koga sme postaveni kako nadležan arhijerejna ova eparhija, nekade okolo 40 na crkvi, no za ovoj period od 1981. pa do danes, od ona što ga imame kako statistika, se znaje deka se ravoti za 140 crkvi izgradeni, isto taka za okolo 40 crkvi koji se vozobnoveni, koji se restaurirani, na kojima nov živopis i taka natamu i se osveteni, i to oni koji bile pušteni na zaboravot. Isto taka ima okolo 40 paraklisi vo koji može da se vleze i sveštenik da služi. Ne se rabdi iz onije paraklisčinja što se po patištata postaveni tuku za pogolemi paraklisi vo koji može da se služi, a koji ne se parohijski crkvi i taka natamu. Isto taka podignati se objekti, a to znači administrativni zgradi, centri duhovni, drugi kući vo eparhijata, koji na broj zajedno s onije koji gi narekuvame tremovi i trpezariji se poveće od okolo 300 na broj braća i sestri. Preku 30 imame kambijanariji vo eparhijata novi podignati i okolo 25 krstovi od koji znajeme koji kade se postaveni, kako i on je što beja postaveni na sad kulite i vo bitola i vo prilep i se razvira na onoj značajen spomenik koji na onije koji postradale za odbrana naša vera
и на нашата црква, а тоа е горе на врвот, на ножот, што се вика, кај селата Никодим. Ете, браќа и сестри, тоа накусо би било за она што нашата света црква го има направено во текот на овој период на нашата света црква, а за тоа во Македонската православна црква, што е се направено, веруваме дека неговото блаженство ќе даде свој осврт на прославата централна како поглавар на нашата света православна црква. А нешто да кажеме и за денешниот славеник. Прекрасен светител. Ете овој Божји угодник кој за својата обител и за братијата и за она што припаѓало на нашиот македонски православен народ, одлучил животот свој да го посвети, да го даде, односно да ја посведочи верата, не само со зборови, не само со дела, туку и со својот живот. На Велики четврток бил горен тука во дворот на оваа света обител и откако турците, како што пишува во житието негово, колунци, а се работи за албанци, источно од Корча, кои биле арами, краделе се, дошле тука, барале пари, не добиле и конечно украле се што можеле да украдат, вклучувајќи ги светите мошти на светители. А овој свет човек знаел што е најбогато во оваа обител, дека светите мошти се непроценливо богатство, затоа го дал животот свој за светите мошти на оние кои ги положиле животите овде, но биле украдени светите мошти на светителите и однесени, но според некои кажувања дури и тие не стигнале можеби до дома и завршиле така како што завршиле. Но овој Божи угодник, браќа и сестри, има житие напишано од наш магистер Виктор Недески и така натаму, во кое добро е образложено и објаснето како станал овој човек свет и бил непознат еден известен период. Зошто? Затоа што во тоа време, ако некој се прогласувал за светител, обично турците ги уништувале тие свети мошти и ги гореле, како на Свети Сава во Србија што биле спалени светите мошти, па било подобро дури и се премолчи нештото и да се чека по погоден термин и време за да се прогласи светителот, како што најповеќе за таа работа имале заслуга коливарите на Светагора, кои во новиот мартологии тие ги ставиле имињата на светителите од турското робство, на Свети Ѓорѓи Кратовски, на Свети Анастасии Радовишки и исто така на Света Злата Мегленска, а подосна имаме ние во некои записи, како што е кон крајот на 16 век за Свети Вартоломеј, кој пострадал во Велес, и исто така за светите пречистенски маченици, кои пострадале таму кај манастирот Света Пречиста, и исто и за овој светител има запис, значи не се работи за измислена работа, туку за настани во кои имаме потврда лично од личности кои запишале што и како се случувало во тоа време. Во тој дух, браќа и сестри, да не должиме многу, да му благодариме на Бога што денес нашата света црква, откако се направи последниот помен за овој Божи угодник, сештомачен и Кипријан, игумен на оваа света обител, беше прогласен и е прогласен за светител. Пред неговата света икона беше кажано од неговото блаженство дека треба да се поклонуваме и да ја почитуваме. Нашата света црква исто така препорачува да му упатуваме молитви нему, да се застапува за нас грешните настојните пред престолот на Севишниот. На Велик ден, кога Христос воскреснал, тој си ја вознел душата своја на небесата.
Ете, небесната црква уште од тогаш го слави, ама земната од денеска го слави, но да не заборавиме, браќа и сестри, дека треба достојно да го почитуваме и славиме. А како се почитуваат и слават достојно светителите, особено мачениците? Примерот што ни го оставиле, како свети луѓе да го следиме. Ако тоа не го правиме, тогаш, браќа и сестри, не можеме да очекуваме дека нашата света црква ќе обстои и нашата држава ќе обстои. Ако сакаме да обстоиме, како што дал отпор, таков како што знаел да го даде, како свет човек на турците, колунци, односно на албанците од кај Корча, источно од Корча, така и ние за одбрана на нашата вера, за одбрана на нашата татковина, истиот пример да го следиме, секој според она што знае и може, според можностите тоа да го направи, зашто ние, ако не сме вистински христијани и вистински патриоти, нема ниту црква да имаме, нема ниту држава да имаме. Амин. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Со страв Божий, со страв Божий, вера и љубов пристапете. Благословен гради во имя Господне, о Господи, явись ја нам. Спаси ги, Боже, Твоите луѓе и благослови го Твоето наследство. Христос безсмртни, небесни, животворни, страшни Христови тајни, правостојќи достојно да му благодариме на Господа. Господи, помилуј! Боже, защити не, спаси, помилуј, запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј! Откако го испросивме целиот ден совршен, свет, мирен и безгрешен, самите себе еден друг и си од наш живот на Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи! Зашто Ти си наше осветување, Тебе слава Ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Со мир да излеземе, Да се
помоли ме на Господа. Господи, кој ги благословуваш оние што те благословуваат и ги осветуваш оние што се надеваат на Тебе. Спаси ги Твоите луѓе и благослови го Твоето наследство. Сочувај полнотата на Твојата црква. Освети ги оние што ја љубат убавината на Твојот дом